Ni kesini sejisen kan ni ka office kerekam yang deputy commissioner yang West Aceh Hills District. Ini kepada student movement. Hadin wadi yo complain lagi katu kat ni ki kendro khalot ki UTM ketika jingi cemeta ketok exam DSC. Dan kami bodin yang ini cemeta ke DSC ko wada put ki ya advertisement tadu ubanai war yo sistem arja arposan kadwa penman exam kita hado ubanai uwa kende cipau yang sistem arja arposan kamu man kata hado kata le umpam ugi kita pemi ya result kini kedau i penman i ke panas dan momen yang mi i cakmat office yang deputy commissioner wo koli na ki dau ki penman wo penslam wo penmi pi ya result ni te dau i wan ni hani mak office disi jadi yo i pensiau wat ka additional deputy commissioner da pedang ye te wata udah slam palat siau tu i cisen udah em jin slam da kata go ya ke age ki kena ki wada chim bentah ke exam siau tu i em kata ka opportunity ye ki kata kalat o chim bentah ki arsen le ni lesen ta suppose hakani ke bentah ko da chim exam ki ta ya la se fail ki handai lada ka DSC pen smart ko pen pet ki kam yang ka em kalat iki wo pen man ki ye ga em ko kalat iki wo yo to arsen lesen hado so sen le handai kat wa pen man ye ga exam kam ni hado ka kada ni waslam da chim de ki por hado kisnam da ni arsnem nei te daw mot em lat iki kan ro hewon o apply krek gi he to wo jam sarkar be wakat ni i te jing do ki do krek gi hena plus go wi go snya phia i kam na kepada student movement snya phia do kata ci sini de em ka jingduna na ki bor ke sarkar ki wo pa ye district yang i sang thoi ke jing cha kta em bet ko ya ki kan ro khalot ki wa hai perkhat perden yang ki du nei daw i wum yo kam du nei daw i wum em thau hai wan wi le wi chim benta he to exam of per le ta ngai scami i na pana student movement ngai scami ya ka office DC wato chim khia ke ye gini ke benta to mento de ko ke dang bun tli ki post ki wa dang sa ateng hadin wa da permi advertisement gi ki wa dang bun ki post ki dang sa ateng ki umpam gi ki tang ukut exam le kamu bode ni dang sem ito em ko advertisement ko permi ki hau bena wuci pau handai kau man kata ni to bena wale umpam tang ukut exam ki ka kata to ko pensiau dia wi ko wa deputy commissioner la ile embod de num chim khiau he to wa kini ki jing ki khenro khalot yang te daw i de ti mesin ni wasiau o chim khia ni benta ki khenro khalot ki de biang i pure buti ko em kata kardan ko chim benta di exam ko fer wa sai wi kan tu jori ya ka PSDC wa gawan exam hawile hawai chim benta ki kena wa ito dokumen transparency ko mo em kata ke jing pet chiliang ke jing em nyau to na ki te ki em ki te ki chiro ki sehab ki em liang ki sehab kam kata mem kuat ga ibodi ni ga la de chem kam kata im sui u expose u pandai seram ya kini ki wa pelai ni kam di asi kene tai daw hit i kini ka thwa pukuk ya kini ka jing pentip sepi lang ba kilat patai kubar e wa kini ki tinong chong chnong yang ko West Aceh Hills yo tip ki wa to wa uchim khia ki ni kini ki banta de we krek lang sirup de banta imet iba hapok ki lang ka sala